Ku humelela evuton'wini I wo hanya vutomi bya kahle a swi ti hi le ka salary leyi u yi holaka but swi ta hi le ka miehleketo ya wena ku u plana njhani swilo swa wena. For an example hinkwerhu hi la ku humelela but the problem I ku ti-opportunity loko ti fika ti kuma munhu wa ka a nga hlelekanga, munhu wa ka a nga ri na tiplan, munhu wa kala a nga ti tivi ku evuton'wini I tirhela yini. Loko u lava ku humelela evuton'wini there is this protocol lo fanelaka most of us loko yo yi tirhisa we can meet the level ya valungu va tiva loko a sungula a kuma ntirho already I va a ri na line up ya plan ku loko no kuma ntirho la ku endla 1 2 3 4 and a va humi tiplanini ta vona. Problem ya mina na we loko hi kume ntirho kumbe loko hi kuma ndhawu leyi hi tiselaka source of income hi huma ka tiplan ta swilo leswi a hi va hi ri na swona or else van'wanyana ku tsala hansi a hi tsale hansi. So in other words u hanya vutomi bya ka u nga ti tivi ku u lava yini evuton'wini hi komisa swi ya hi ku evuton'wini u lava yini for the sake ya ku u fikelela laha u lavaka ku ya kona. Munhu un'wana na un'wana loyi a ti tivaka ku I lava yini from kusunguleni I endla sure ku each for the first salary or first source of income I va a tiva ku I investela yini. Loko ku ri ku you have sort of a business in mind leyi u lavaka ku yi endla u endla sure ku xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka xi nghenisaka mali ku na portion leyi humesaka u xava machinery because ku veka mali swa tika. U xava machinery hi katsongokatsongo u heta until you become your own boss. Problem I ku hila ku tirha ku ri ku a hi vitaneliwangi ku tirha. Vunyingi bya vanhu va na potential and the potential ta vo va ti tirhisa tindhawini ta rona va tirhisa va employiwa va nghena tifemini va tirha ematshan'weni kasi hi vo faneleke va thola vanhu va tirha. So loko yo sungula ku va na ti-potential leti nga na ti-potential leti nga na toho hi ti-invest ka ndhawu ya right hi nga va right ngopfu ku nga va na ti-entrepreneur ta ku tala vanhu lava nga ta thola van'wanyana. So hi ku komisa lexi endlaka ku ni ta record message leyi ku hi rila masiku hinkwawo hi lava ku endla swo karhi mara loko se hi kuma mali we don't do it. So hi komisa ni lava ku source of income or mali yin'wana na yin'wana leyi u yi kumaka u va u swi tiva ku u va u ri na ti-plan at hand. Kahlekahle ti-plan hi toho ti nga ta ku pfuna ku u humelela. A ku lavi ku sungula ku va na ti-plan loko se u khome mali because loko se u khome mali u ta tsandzeka ku plana but if you have the plans in advance u nga se za u kuma mali loko yi fikela henhla ka ti-plan leti u nga na toho and it must be a plan leyi yi nga ta va yi ri killer plan leyi nga ta va yi nga ta ku teka yi ku veka ka level yin'wanyana. So evutomi a hi kumi lexi hi fanelaka hi hanyela xona. If one did not find something to live for then it's not worth living. So if you live for something which you know that it's for the benefit of yourself or for your children then you have something to live for. It's not worth living if you don't have anything to live for. So u hanyela yini loko u nga xi tivi leswi u swi hanyelaka. Ku hanyela mpahla a hi vutomi, ku hanyela timovha a hi vutomi. Hi lava ku vona ku va na vumundzuku lebyi nga ta huma mavokweni ya wena. Hi lava ku vona u builder empire. Hi lava ku vona vanhu va hanya henhla ka legacy ya wena u nga ha ri kona. But sweswo hi sungula hi ku va u va u ri na ti-plans, draw your plans down ku loko mali yi fika u nga fiki u yi misuse u ta yi fika u yi veka henhla ka ti-plan. U nga lavi ku sungula ku plana loko se u khome mali you will never make it. Hi le vuton'wini a hi khomi kokwalani hi ta qhuveka hi ta ka verse 2. Please ni kombela u subscribe on this video. I've got a YouTube channel leyi live streamaka hi swin'wana na swin'wana and then mina wehe hi ta bula just like, subscribe and then ta kota ku pfuneka van'wanyana. Loko va u like u subscribe van'wana va ta kota ku vanhu va pfuneka because yi ta ya viral. A hi khomi kwalani for now.